Ukoliko ste zainteresovani da kupite jeftine ali kvalitetne proizvode, posjetite sajt Light in the Box, prvi link u opisu videa. Vlogovi, skečevi, svega tu ima. Bake, bake, bake. Dođi na vrati kad bake snima. Bake, bake, bake. Hoću da čujem glas svih bake. Bake. Nebitno ko si, dobro došao si, brate. Vrijeme za novi story time. Stop it. Get some help. Veliki pozdrav svima i dobrodošli na moj novi video. U današnjem videu opet ćemo da radimo jedan story time. Polako vraćamo ove stare serijale koji se vama stvarno dosta sviđaju. I što je meni dosta drago jer vi stvarno previše podrške dajete na ovim ovakvim videima. I dajete meni motivaciju da nastavim sa njima. Ok, sad sam montirao ovaj video i shvatio sam da nisam zapravo dao shoutout prijatelju koji sam to obećao. Dakle, on ima sad 400 subscribera i molim vas da odete dole u prvi link u opisi da se subscribe-ujete na njegov kanal jer zaista zaslužuje tih prvih 1000 subova. Ali prije samog story time-a zamolio bih sve vas koji i dalje niste subscribe-ovali na moj kanal, a sviđa im se video da lupite taj subscribe dole jer nam manje od 4000 subscribera fali do te famozne stotke i veliko hvala svima na svojoj podršci. Toliko se bližimo toj cifri od 100.000 subscribera da ja više ne mislim da je to nerealna cifra jer realno bila je za mene prije 2 godine kad sam počinio sa ovim. I veliko hvala svima vama. Idemo jako. Dakle, priča se sastoji od toga kako sam ja sa biciklom naletio na krdo zmija. Uglavnom ne znam da li se to može nazvati krdo, uglavnom plemeti zmija, dosta ih je bilo, nije bila jedna. Ovo se desilo nekad na početku ljetnog raspusta, dakle prije nekih mjesec dana. Uglavnom ja sam dobio poziv iz pošte da mi je stigla neka stvar od sponzorstva što sam dobio, ne znam šta je došlo. Uglavnom dobio sam neku stvar od sponzora i ja sam otvorio garažu, uzeo biciklo i nisam krenuo glavnom cestom, nek sam krenuo preko jednog makadama. Dakle, makadam vam je samo cesta koja nije asfaltirana i tu je bukvalno kao zemlja koja je dosta spljoštena i nema blata bukvalno nikako. A bilo je dosta tad brud. Kad prođete tako brzo kroz to i kad dignete prašinu, adrenalin se baš poveća. I se velika trava i iza nje je šuma, stoga baš je opasno tuda prolaziti jer uvijek ima ti neki zmija. Što ja prije nisam ni mislio realno da ima nešto. Ja sam normalno otišao u poštu, uplatio, podigao to i krenuo kući, stavio sam u kesu, stavio sam na onaj mali gepek i krenuo sam kući. Kad krenete prema pošti tim putem, bukvalno je sve ovako uzbrdica, a kad se vraćate normalno sve je nizbrdica. I onda možete brzo da idete, što sam ja uradio. Bacio sam u 21. brzinu, nekad kad se završio taj asfaltirani put, ja sam već krenuo da prelazim preko tog makadama. Bukvalno sam samo vidio u daljini od nekih 10 metara od mene neke kajševe dole, uglavnom tu nisu bili kajševi, tu su bili zmije. Uglavnom ja nisam vidio i bukvalno kad sam tek došao metar do njih zakočio sam prednje, ovako mi se digla zadnja guma bicikla i ovako sam vidio 5-6 zmija ispred sebe. Bukvalno sam se tad previše prestrašio i nisam znao šta da radim. Uglavnom, brzo sam okrenuo biciklo i vraćao se smjeru ka pošti. Sačekao nekih 15 minuta dok se one nisu razišle i jednostavno prošao sam tuda brzinom svjetlosti, znači Schumacher. Who is Schumacher? Poslije toga dolazim ja kući, objavljam story na Instagram šta se zapravo desilo. Idem da jedem, izlazim da igram fudbala sa prijateljima. Čujem da ljudi pričaju o zmijama, ja priđem. I čovjek mi kaže da je ubio jato zmija, znači bukvalno kaže on je nešto kosio sa kosilicom oko kuće i vidio ih je u grmu valjda, uzeo je nešto i ubio ih je i... Bilo mi je lakše tada. Uglavnom da, veliko hvala svima na svojoj podršci, realno razvaljujete sa podrškom što je meni stvarno jako drago i previše dijelite kanal sa svojim prijateljima, to su ti pravi članovi Bake Squada, hvala vam puno. Pošto sam jučer prešao 30.000 pratioca na Instagramu, sada ću da pozdravim ljude sa Instagrama. Veliki pozdrav za Jelenu, Karolinu, Miloša, Antonija, Cmile 04, Aki, Jakuković, Lana, Pandurović, Petar, Pavle Stojanović, Jasmin Huseljić, Priti Jasko, Eman Pleh, Mihajlo Nikolić, Cool Profil, Puškarić 1950, Gabi Bro, Filip Kojić, Fazlić Semir, Knežević Fran, Kenan Ćurić, Ajla Mujić, Salkić Edin, Matke Privatno, Ščekić Veljko, Slamija S, Teodora D, Ognjen Ilić, Baka Skrkić,
Selma, Ermin, Edvin, Cil 4, David Vidović, Tebi Pandović i Tomislav Ćurić. Veliki pozdrav za sve vas, hvala vam što ste me zapratili na Instagramu i veliko hvala svima tamo. Sve vam to je bilo to što se tiče ovog videa, ukoliko vam se svidio pretplatite se na moj kanal. Idemo ka ti 100.000, lijep pozdrav svima i čao. Whoa, wait, what? Hold up, why'd the music stop? Oh, that's Alyssa Violet, used to be your chick. Now she in the low gang, and you know she on my team. Those cars ain't yours, man, that shit was just floated. Gun tattooed on your leg, cause she knew you weren't loaded. I act in movies that your fans watch with their babies.